laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته، نسأله جل وعلا أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في جنته، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجنبنا السمعة والرياء وعن كل ما يفسد الأعمال. Ayati Allah subhanahu wa ta'ala yettande nde o handi e muɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala en seedike koye nemaji makko ɗin tun nemaji ɗin woni ko yettoto. En seedike kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tun woni reweteɗo ko gonga, kala rewaɗo mona kanko demal ngal aray ko ngal meeɗe. Seedike nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓe tun woni nelaɗo yettinangol kaaɗo ɓeɗo mofte kaaɗo diina. Kala arɗo gila ɓe nela ha ñande dangal dari ko yettinowo ko ɓe yettini kon wona addowo kesum ko aɗa nonɓe maki ila nabiya baadi, annabajo ala ɓaawo maɓɓe. Kala arɗo ko yettinowo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yettini ko an yakuna muballighan anillahi jalla wa ala. Aray seedi ɗen wondema Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en wondema nelaɗo yettini ɗum ɗo ha timmi, yasiri ɗum sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓen jokkitike ɗon ɓoggol ngol yaari ɗon ha hande en kadi hiɗen eto ɗum en toroyo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en waɗa en sabu peewal heddiɓe ɓe. Aray so ɗum feƴƴino ɓe humpitiri ni wondema yewtere men nde ngawɗo kiikiiɗe e oɗo nokku laaɓuɗo waɗaɗo barki ina yiilo e hawla toɓɓere yettugol nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɓe waɗani hen ɗin e bone e masibo ko yowiti e angal yettugol ɗin nemaji. Kadi noon ɓeni ko ɓe shukre ni'ami tazdadu wa tadumu, ko yer ko nemaji ɗin yetta wo ɗi duumi, ko yer ko nemaji ɗin yetta wo ɗi ɓeydi. Ko rusi tawi Allahu tabaraka wa ta'ala wi en si tawi on yetti ɗum mi ɓeydanayi on, si tawi noon on yetti nemaji ɗin haray hette an men ino sattani moƴƴa wonande ɓen yettoɓe nemaji ɗin. Nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ɗin noon koɗi tawata ko ɗuuɗuɗi en wawata limude ha anden no ɗi foti. Kono kanko tigiri o wiiri en noon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. O wi so on konti nemaji ɗi o waɗani on ɗin o wawata andude no ɗi foti. O wi en e aya goo wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kala nema mo yiiɗon e moɗon o jangi o fandi o kaka manko tun kanko Allah subhanahu wa ta'ala o iwrani on. O wi aya goo alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi l-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Suratul Luqman o wi wondema ko kanko woni eltanɗo en leydi e kammu ɓaawde o tagi en, o tagi leydi e kammu o tagi en mo addi en ɗo eltani kala ko ni ɗiɗo fi ko nafitore. O nemini en nemaji ɗi tawata ko feeñuɗi ɗen fof ɗe rentiɗi, e nemaji ɗi tawata ko suuɗiɗi ɓuyi wattana haqqille majji, ɓe andi fi majji o ñande ɓe hattiɗi. Ne woodi nemaji ɗi tawata bani adama on andi ko ɗi nema o ñande ɗiwi e juuɗe makko no ɗuuɗi wano nema cellal.
ko heewi ko selluɗo annditata ɗum ko neema so nelaaɗo mo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala waaliiɗo fini o tawi joom men ino yaafimo ka ɓanndu makko ka cellal makko ka ɓeyguure makko alaa nawnuɗo ara yo faamu hino waywa si tawi joomi men ndeddi aduna o fof watti e juuɗe makko e newaji muɗum o waɗi noon si a fini a tawi ñaw hino e ma hino e ɓeyguure ma nden goɗɗo e maɓɓe si tawi aduna o fof kadi no wattano e juuɗe ma a lamdama ɗum fii yo on ɗon ndikkumi ma fii a yaakinko a wattiloto jonnude fof kadi ka neɗɗo cellal mo fini tawi hino jogii ɗum kañum e hoore mum ɓeyguure mum nden finidi e ɗum haray ko jonna e aduna wo ɗum ko ɓeydaari nema tigiri ono finidi e muɗum kono yettugol nemaji ɗin no sattani yimɓe ɓen surtout e oɗo zamanu men nde tawno faaleji ɗin no ɓurti nemaji ɗin ko jama on faala kon e nemaji aduna ɗin ino ɓurti ko ɓe jonna kon idan kara hamɓe yettirtani ko ɗum si tawi so e deftere wiyetende bugeetu kulli muslimin sahihi imami muslim wondema worɓe ɗiɗo jaaɓe muhajiruna en ɗiɗo ɓe meeɗi tawtodirde madina e nokku oya arɗo tawi no oya no jooɗi o ara o hiwrimo ɓe jooɗi arɗo no wi ahi enen ɗo ɗiɗo tanjiniɗa en jeeyaka e ɓurɓe ɓittaade waasude iwruɓe makka ari madina ɓen fof alasna min afqari fuqara'i muhajirina oyni tanjiniɗa no woodi ɓurɓe en mbaasal e nder madina ɗo enen iwruɓe makka ɓen fof oya gorko mo landi ɗum o wiimo ene andiɗa mari suudu ka weera ka pakoɗa ɗum hara heñjete henndu heñjete nange heñjete ndiyam o wi himiɗo mari cuum kadi hoon oyni wo tanjiniɗa na enen ɓuri waasude yimɓe madina ɓen fof yimɓe makka iwruɓe makka ari madina ɗo on ni hiɗa mari bayi tan tawi ilayhi cuhum kum tawata sa yangike aduna ha no woodi ka hoota ɗum hen jama e henduyi fayndu hen jama e nange hen jama e ndiyam o wi miɗo mari kon cuuru o wi hiɗa mari sonnaajo ka humta tuuyo ma ngon hara yanade ko harmi o wi miɗo mari sonnaajo o wi a faalami kontane nemaji an ɗin o wi owa mi lamdotoma ɗum woni o miɗo mari hay babba komi waɗɗo somi heɓi haaju kam yaha o wi watti ɗon kadi miɗo mari hay maccuro ko wallitomi golleji am on say hoya wi ya ahi ittaqillaha fi nafsik anta lasta min al agniyai bal innama anta min al muluk o wi wona e jeeyaɓe mana wiwugol makko a baato ko yeddugol nema joomi men o an wona haye patoroɓe ɓen jeeyaɗa koye laamiɓe leydi ndi jeeyaɗa wona e agniya feƴƴinoɓe agniya wa anta al ana min muluki ahli ard ko waɗi noon hiɗa mari suudu hiɗa mari sonnaɗo hiɗa mari mbaɗɗateeri hiɗa mari maccuro kono neɗɗo naɓɓe aduna ko wallitoro ɓuri ɗum ɗo o wi ala ɓurɗomo marde ka dow leydi ɗo yettu o yahan sa wi awa han mi faamiran noon no ɓeydi yettude allah subahanahu wa taala o yehi kono ɗon anndi si koye hol zamanu men ɗo goɗɗo wullitori ni e goɗɗo ɗon anndi wullitaaɗo e mum on ɓeyda e wullitaade toonin kaw e wullitiiɗon ɗo no wullooɓe ɓe fof on say ko hongo yettata e maɓɓe ko ɗum si tawi ɗiɗo nemaaji allahu subahanahu wa taala ɗi o waɗani en waawi ɗi yettude wosi en yi'iiɗi karama kojo gooto wiɗi bani adam ɓaawo nde o jibina o sowaka nder reedu yumma makko yerdumum nde ngo woni toon wo siko lebbi 6 siko 9 yer ko woni toon wo o jibinaka dow leydi ɗo tayti mo wondi e wonki mo wuuri
tere makko hino timmi wo gila ñande o jibina si o rewi joomi men o yettimo o lunnakimo o yeddalimo haa o maayi yerduuɓi ɗe o wuuri wo haray haa jooni o yettaali joomi men e neema tabugol mo ngol no haani mo yettirde no hara na gila ñande o hellifaade ko gila ñande o taka hara ñande jibineede on kidi o fuɗɗooɗo duuɓi yer ko wurnaa o ɗinɗo fof o waɗati e dewal e yettugol neemaaji joomi meeɗen ndin wo haray ko raɓɓindiniiɗo timminaani ka yettugol joomi men ka neema halqihi ka tabugol ngo ɗum hara fuy ɓeydaaki ko waɗi noon ndarte si Allah subhanahu wa taala tagi bani adam ka nder reedu yumma makko mankinaniimo teral gootal o jibinaama ka dow leydi ɗo tawi ngal ɗon alaa si aduna on fof tummoniri min mashariqi l ardi ila magharibiha fiyo ɓe wattanmo ngal ɗon ngal gollawa ngal joomi men waɗata ngal ɓe waawata haa dargal daro ka ɓe waawata ɓe waawata idan tawgol ma noon an ko a timmuɗo taw tere timmuɗo mbaadi wono joomi en wii noon ɗum fi ahsani taqwim oɗo nema ɗum a waatamo yettude hara ko kanko tun joppuɗa haa maayiɗa na noon fii si tawi nema cellal jokkike ɗon nema jawɗi aduna udditama ɓeydike ɗon nema ɓeyguure ɓeydike ɗon nema huttuka wonɗa ɗon ɓeydike ɗon ɗiɗo fof si tawi neɗɗo jokke ɗiɗo fof o langama sino marsude o wi kuy ala marsude leydi ni piiji ɗin fof no dari haray o sarahatan imo jeeya yeddoɓe nemaji allahu subhanahu wa taala ko ɗum si tawi allahu subhanahu wa taala o jardi ko to jiyaɓe makko ɓen salaf ɓe torotono allahu subhanahu wa taala danduɓe jarri borde ko nangitirta ɓe sabu so waɗi ɗum tun o nangete so yehi ka sahihul bukhari e yiye toon qissamo abu hurayra radiallahu anhu filli mo netta nelaɗon alayhi salatu wassalam e yimɓe yawtunoɓe yimɓe tato ɓe tawata nelaɗon no faala en jannude enen kadi honno hande wawde sabu qissaji yawtuɓe ɓen siko moƴƴuɗi ɓe mofte no mari nafoore majji siko qissaji bonɓe ɓe mofte no mari nafoore majji waɗi noon joomi men mo wi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ka ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala fi qissa filli fi qissa nabi yusuf hakati ko ɗo aya o fermiri simore nde wonde ma qissaji ɓe ɗo yawtuɓe ko nafoore ɗum wonande ɗe ɗo mofte sabu ko goo ko neɗɗo moƴƴuɗo moƴƴinɗo yoɓa so a rewi ɗon heɓa ɗum ma ko neɗɗo bonɗo bonnuɗo yoɓa si a rewi ɗon kadi waɗeɗa ɗum mi sikki ɗum julɗon si ardini hakkille ɗi ɗiɗi ɗon ma heɓay nafoore ko goo ndaara moƴƴonge ko moƴƴini ko rewa ɗon heɓa ɗum ndaara bonɗonge ko bonni ko rentoɗa wata ɗum ɗo rew e ma ɓen ɗon tato sey ko sahih bukhari ɓe waɗa bab kitabu ahadithil anbiya yewtereji annaba ɓen ɓe maki ko qissatu al abras wal aqra wal a'ma min bani israil worɓe tato wurunoɓe bani israil goɗɗo mo tawta komo ɗamajan gasa ɗen anndi ɗamajan hara fof ko ɗum wiyete ɓano hara fanude nen no serti ɗamajan ko nawnaare wonayde sabu tere neɗɗo taƴa ko ɗum wonata sabu ndanguyagal hara ndiyan yalta e ɓanndu ɗum taƴa tene ɗen ɗum wiyete al abras ɗamajan nden ɗon nawnaare banu israila no jeyano nawnaare ɓurde mawnude nde ɓe jarri ɓorano ɗum si annabi isa nde ani alayhi salatu wassalam ina jeyano ko ɓe ñawnayno al akmaha wal abrasa ne jeyano ko ɓe ɗuulano jarriɓereede jibineede neɗɗo hara o yiyata ɗum woni al akmah
mo jibinaama tawi no yi'a o wumidi hara mbuman kaaku ngun ko toori ko hewtidi ɗum mo ko aama o wiyete si tawi on kidi jibina meeɗaani yiwde o wiyataake aama ko akmaha o wiyete ɓeeɗo noon mino jeyano ko ɓe ñawnayno ɗin ɗon piiji jooni noon ɓeeɗo ɓe jarriba gorko e maɓɓe jarribora ko koyete ɗama jam mo ɗama jam noon ko ñaw raaɓayngu go'o ɗama jam kadi ko ñaw ñiɗɗungu ɗiɗi ɗama jam ko ñaw kadi marngu barngol tati kala jarriboraaɗo ɗum yimɓe ɓe ñiddinaymo yuqdirukum nas on ɗon gorko jarriboraa ɗum tawi kaw jooɗi wo immete kaw hewti wo saakete gooto tawataama jooɗo takko makko tawi noon kadi o heɓaali ko ñawloroo ɗum oya on ko aqra ko woni aqra komo tawata sukunu mum ɗum ñaamoto waɗa pelette hara ndu fof iwata haa laaɓa hara nokkeeli goo no mari sukundu nokkeeli goo alaa sukundu ko wonata sabu ɗum ko caɗawe hara ɗen caɗawe ko caɗawe ñaamayde sukundu hara ɗum kam no wonde e yaltugol ndiyan ko ɗum wiyete aqra goɗɗo e maɓɓe jarriboraa ɗum kayɗo jarriborama nde ɗo huunde goɗɗo e maɓɓe banu israila tammon o jarribora mbuman kaaku jibineede tawi yata e yii haye e tabiina en ino woodi wiyeteeɗo abu qatada ma ɗum qatada on noon kana akmah woni akmah en yewti ko jibineede tawa yiyata few oɗo noon o jibina o jarribora angal yiwgol haa o mawni haa o toowi e duuɓi moƴƴa joomen tabaraka wa ta'ala faala jarribaade ɓen ɗon waɗa ɓe durusan wa ibaran lil akharin e wona darsu e waaju wonande kala arɗo ɓaawo faala yettugol nemaji allahu subhanahu wa ta'ala ni on anndi yimɓe ɗuuɗuɓe e neminteɓe yatajahaluna an ni'am na la yajhalun bal innama yatajahalun naafi ɓe annda ɓe faaminay woni ɓe annda oɗo neema ko hewtitiiɗo ɓe bu'e maɓɓe si heɓi a wowlay tun innama annda honno mi heɓiri ndi jawɗi wa tawi ko kanko heɓidi e jama ronku faamude qaruna ko ɗum wiwno nde qaruna wiwno innama utituhu ala ilmin indi kon wonno battane makko na jomi wi fa khasafna bihi wa bidarihi l arda kanko o ley bimana galle makko ɗen wo ɓe fof ɓe ukkan bimana ɓe mutina nelaɗon ɓe maki wala yazalu qarun yatajaljal fil ardi ila an taquma saa o serata himo tippo o darata ko ha ñande dargal dari ko waɗi noon ko bewre naadimo ɗum ɓawnde nemina so yehi ka tafsirji en yiyay Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon la takunu kalladina adaw Musa fa barra'ahu llahu mimma qalu ma ɗum e gissa arɗon e suratu qasas e hoore mum karamo goɓɓe ɓe wi qarun ko ɓiɗɗo bappa annabi Musa wonno ko ɓe enta tawi noon ɓe nganndi ko heewi yawaade neɗɗo suusa mon haa tugga wonde nder yitere makko ko enɗam makko yawi annabi Musa moƴƴa haa ɓe faalaaɓe tuuninireede zina haa ñannde ɓe annabi Musa no ɗuuɗunoo ko tawayno yimɓe ɓen no jooɗi waajooɓe ɓe wii ñannde goo ɓe waɗi programme argol waajo yimɓe ɓen ono jooɗi Qaruna tawtinen ñannde jooɗi kono eɓɓi nden ñannde o wirta e annabi Musa waaju maɓɓe ngun haala nden ñannde ara alaa hannde kadi kaɓe jooɗotooɓe waajo kam noon nden ñannde har mo ɗuuɗa eɓɓalngol noddanoowo joomi men behe ɗum neeɓi ko ɗum si joomi mum wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwa si tawi joomi waɗanii lil anbiya aada la budda an yakuna li atba'i l anbiya aada ma jokkuɓe ɓe ɓen kadi heɓa ayɓe Qaruna yehi irbi mana yoɓoyi debbo yeeyo hoore mum jawdi ɗuuɗumi ɓay mo jogii jawdi o wi Musa no faala arde hannde
sonja men ɗo sonkay amen miɗo faala ya fowtin men e on ko woni ɗum himo ɗuuɗirentinde zina jawde ni mi jonnuma ndin noon komi faala ya waɗo e mayri fof ko si o yewti haa o hewti ɗon tun mi taƴa e haala makko kam men pooɗondira si men pooɗondiri tun mi inna e Moussa aɗa anndi hayam hiɗa waɗa ɗum si o yeddi tun mi noddete ara dirritoɗa wiya ko goonga onon ɗiɗo tigiri on waddi ɗum ñalaande kaari fof nana o yoɓiri debbo on ndi ɗon mbuuɗi ɗum mbuuɗi ɗuuɗuɗi noon ɓayde o jonnimo mbuɗɗin debbo on ɗa mbuɗɗin no jarani ɗum o jaɓi annabi Moussa ari fuɗɗi yewti haa hewte ɗamal ngal ɗum Haruna wi noon sa wowlutimum ɓay naati a wiya men accu ko waɗata annabi Moussa o on ɗum mi waɗata o an tigiri a waɗay ɗum annabi Moussa wi a sene o a joni accu mi nodda mo wattuɗa on andi neɗɗo sinol hooli no laaɓe o hunde so sa sifa wiyede noddede mo hulita fi muɗum debbo on yaha noddoya wari o wi e Moussa kono wonirɗa andi en waddi ɗum nokkel kaari annabi Moussa wi en waddi ɗum o wi hii annabi Moussa wi si tawi ko gonga ma en waddi wi'u billahi en waddi debbo o mi watta huɗata ko sabu so huɗike yeeso annabajo on o halkoto kewgata Moussa o si tawi ko gonga ma en waddi wi'u billahi ushhidullah mi seedini joomi men lam mi wondirimo en waddi ɗum hara ko gonga ma Jadi ko ci ko mo kala ci biir ko mata ko ci ko mo téléphone do ci do o len dañ lay mo ko wal me anu hay naam haray debbo karmo ko ɓe wi mo jano e rewɓe bewɓe kono tawi mo heddodi e hakkil waɗi noon himo anndi annabajo on wondirgol e dow Allah subhanahu wa taala e dow fenugol e annabajo on wallowo on ko joomi men halkowo on ko kanko debbo on wi miɗo waawi wiide en waddi kono si tawi hewti wondirgol mi watta ɗum haray Haruna e himbuɗi ma ɗin mi suusata ɗum kisan fof no jooɗi oyni Haruna ɗum no mi suusata ɗum payna mi ya jonnandi mi halko mi accadi ɓaawo jaw ɓuri maɗi mi kontina gurna ngannda Haruna jawi ɓuɗɗi yeeso fof debbo wi Moussa ko Haruna wi'immi tawoyimmi ka an yewtinmi yomi armi wowla ko ko mi wowli ɗo o yoɓinmi ɗiɗo mbuuɗi si tawno noon a wiyano mi wondirmi ɗo wakkilino kono wondirro mi ñamataji ɓawi ara mi halkoto mi watta ɗum ɓe waynodiri ɗo o nganndi neeɓi kaɓe noddanoɓe joomi men fuɗɗa fewjanede ka ɗum neeɓi bal afdalu al anbiya wal mursalin joomen o wi wa id yamkuru bika alladina kafaru ka hiɓe fewjane jemma ñalorma ko honno ɓe warrotama ko ɗum si noddanowo joomi men huli ɗum kara hay o fowtino moƴƴi sabu ɓurɓe mo moƴƴude ɓen hulaali bimana daɓaali ɗum ko ɗum si tawi ono wiyeteeɗo al ama e ono wiyeteeɗo al aqra wal abras joomi men piye maɓɓe misal wonande ɗeɗo mofteɓe tasko ɓe wona yettooɓe nemaji ɗin hara ɓe yeddiraali joomi men nemaji ɗin taw ɓe wii shukru ni'ami ko ta'atul mun'imi ɓe wii wa a'zamu dhanbi an tasta'ina bi ni'amillahi ala ma'asillahi ta'ala yettugol joomi men ko eltugol tere maɗen rewiramo nde na wigol tun alhamdulillah alhamdulillahi lafdu on ko juz'un min alhamdi ko geɓal jeyangal e yettugol kono na kañum tigiri woni yettugol joomi men yettugol joomi men tigiri ko ta'atuhu ko eltugol tere ɗen rewiramo ɗen si tawi ɗum ɗo wonaali
on kidi ñaama e nemaji ɗin wallitoro ɗin nemaji ɗon e yettugol joomumen ko ɗum ɗon ɓuri bonde ko fiyato yettiri joomumen kon allahu subhanahu wa taala ko ɗum si tawi oɗon kristo sen watti hakkille makko sen hotoye yiimo ka defte ka o sharha to ɗanɗanange makko durusum wa ibara adida wa kathira lil'uqala wonande kala marɗo hakkil ina jeeya muɗum oɗo wiyeteɗo al abras on ina jeeya ɓurɗo bonde maɓɓe jikku nelaɗo ɓe maki alayhi salatu wassalam joomi men ɓayri faalama ɓe jarribade neli malaikajo an sala malaika malakan o tippini malaikajo haa e maɓɓe o wi yahananka o mo abras momi jarribori ñaw ɗamaja e o momi jarribori ñaw bi mana ɓorogol sukuru e o momi jarribori buman kaaku wiyanami ɓe hunde kaari heɗoɗa men mi jarriboto ɓe woni ko wiyata ko yayaw tawa mo abras on mo tawata no ɗuuɓi hino ɓotta hino weddi goto ɓattata ko sakko gollodira e gonko malaikajo ngari taw himo jooɗi hiwrimo wi kaari hemba hiɗa hawni o wi anda ha honɗo o wi kon min joɗɗinma ɗo o wi ko weddare e pottirede o wi hande ko honɗum ɓurɗa faalede ka dow leydi ɗo e gurnam ma aduna ɗa o wi ko aljildul hasan wa sihha wa yadhaba anni ma yuqdirunu nnasi bihi ko ɓuri labangi newɗumi e cellal timmungal koko ɓe yimɓe ñiddiri nimmi poccito e amme ɓaccodira ala ko mi faala ɓuri malaikajo wi awa heɗo o ɗetti jungo makko ngon on mowli ɓandu makko ndun o ya ndikki fil haal no wona waɗugol ordonnance wona consultation ko ndikki no o wi yahu waɗa ko ɗum si tawi lekki ko min al asbab al musabbibu huwa allahu jalla wa ala ko ɗum si tawi ɓenni wo qissa no tabite imamu moussa deftiretende tafsir al qur'ani al azim lil atfal ka muqaddima sirgol bismillahi irrahmani irrahim ɓe wi ñande ko annabi moussa reedu maɓɓe muusuno woɓɓe go adda e ɓiska wiya ko ñiije kono ko reedu windi e nden ɗon wo ɓayri rendu muusiɓe moƴƴa jemma ɓe ɗon kiiɗanade ɓe immi ɓe tori allahu subhanahu wa taala jalla jomumen o wi moussa yaw e leggal kaariwal wooja haako kon fofa ko haa ndiyan heɓo e haako kon yara e ndigginte annay moussa dogi waɗo ɗum nen ñande wooji haako kon fofi yari bisimillah haadi ɗon ko allam yakkum bihi wajhun sikka meeɗaɓe muusude ɓe hawti ɓe waali ɓe ɗaani wono e balɗe seeɗa tum muusitiɓe kadi ɓe wi nden ñande ɓayri jomumen sappiniɓe e leggal ngal ɓe sikki leggal ngal e hoore mum ko ngal lekki ɓe sewni toon direct men ñande ɓe landaki newnanede ɓe yehi ɓe wooji ɓe waɗirno ɓe waɗirno noon ɓe wursi ha moƴƴi ɓe yari ɓeydi muusugol ha ɗalika on noɗo ɓeydi tum ɓe wi yarab ne ñanden heɓanno wiiɗami arɗo mi ari jomumen o wi ne ñande ko min gimminnoma hande ko arani hoorema hande anne moussa jomumen no ɗuuɗi ko yewte kam wonde ñande jomumen tabaraka wa taala wi moussa ama alimta anna dunya kullaha summun qatilun wa tiryaquha ismi o wi kana a anda aduna e ko woni nder aduna kon fof asli mum ko poson ko warata kala ko ñaami ɗum ko yer komi waɗi cellal e lekki e muɗum wo woni ɗum sina ɗum lekki e cellal alaka dow leydi ko poson ɗum woni to a faami annabi moussa wi hi e gandi si tawi joomi men neli oɗo ari o memi tum ndekki annabi isa kadi ko noon waɗiray o ka si ɓe memi tum haaɗay ɗon li anna shifa bi yadillahi jalla wa ala on ɗon ɓayri o memama o ndikki o tawi moodi hi o wonti bachar kannas o welti ha malaikajo on jaala surati insan o wi joni noon ɓayri nde nawnare nde wontuɗa ɗo fof kadi hiɗa wonde e baasal tiiɗugal ko honɗum ɓurɗa faalede e jawdi okkede o yawi ko ngeloba geloji ɗum no welanmi ha nelaɗon ɓe maaki
malaikajo ndetti ngeloba duyba e gandi geloɗi ɗi fof ka arabu ɓe ngala pour ma marde valeur teddi ka maɓɓe ha hewti ngeloba duyba haramba duyi ɓiɗɗo no mereɗu maɓɓe ko ɗum si jomumen o wi tuma fi dargal yahete piyodirawo no jeeya ko yimɓe ɓe gittata haqqille mum wa ida al isharu uddilat al ishar ko naqatun mba tawata fi batniha walat wiyete ashara ngeloba duyba ina jeeyano e ko hollata ñande dargal daroto ɗin hara hay goto wattanta haqqille majji o hokka ɗum malaikajo wi moƴƴi kono anda ko malaikajo wo hii wo mi yehi wo awa ay jazakallahu khairan ala awa yow sika ɓe yimɓene moƴƴi no woodi moƴƴa o fekki o yeewa tawoy al aqra o tawi on kan no jooɗi ino soñji ino ɓokko sabu ko nawnaare muusu nde o hiiri on kadi o yewtide makko o wi ko honnum ɓurɗa faaleede o wi ko ndu nde ko heɓugol ɓuri labangi ka hoore an ko ko ndu sukundan ɓoroto iwa e juuɗe an ko ko ɓe yimɓe ñiddirini mi pottiti ñiddinirinmi iwa min ɓattodira alay kaade ndetti junngo mum ngo mowli hoore makko ne wonti no yimɓe ɓen fof wayri noon o wi gasi jonno mi feƴƴe kadi woni ko honno ɓurɗa faaleede jawdi ko waɗi noon ka miskino kadi o wi ko nayi welatan mi dankagol aynugol o ɗetti kadi nagge duybi mana duyba nagge duyge o watte juuɗe makko o wi awa on ɗon kadi wimo awa mi yehi o awa o fetti o yew tawoy al ama gunɗon no jooɗi o hiwri on kadi o yewtide makko o landi mo wi an kadi ko honnum ɓurɗa faaleede ka jooɗiɗa ɗo o wi ko an yarudda allahu ilayya basari fa ara dunia o wi oɗo baki al amali ila allahi jalla wa ala o wi an yarudda allahu ilayya basari fa ara addunia ko mi faala koye joomi an artiranan gite an nden min kadi mi yiya aduna lamum faadu o ɗetti junngo mum ngo mowli yeeso ngo o wi a yii o ñii o wi alhamdulillah onno mo yetti joomi men o wiimo ko honɗum e jawdi ɓurɗa faaleede okkeede o wi ko dammi o yii yettoowo on landike ko fanni ɓe yettataɓe landike ko mawni ko oya ko honnu landi na ngeloba oya landi nagge yettoowo on landi dammol o ɗetta kanko kadi dammol o jonna duygol ɓe to ɗiɗo fof ɓe jonna gooto fof ko duyi tawata rimay kontina wongol dinginaaji malaikajo on acci ɓe ɗon yehi ɗum munde haa ne boyi haa o anndi tigi ɗon jooni si tawi ko ɗaɓɓugol jawdi ndi heɓike siko cellal ngal tabiti neɗɗo noon ko heewi kon tuma o bewata wooɗiiɗi ɗi tummondira ko cellal e jawdi aduna gootuŋe ɗi mankirɗi neɗɗo o alaa ka o bewa aray mo tippiti tum mo jaatini hoore makko ka neɗɗo ko mari jawdi wo ko mari jawdi si tawi tun cellal alaa yudhiru lfaqra wal maskana o feññinayi ko fus ko mari cellal wo kadi ko mari cellal si tawi o alaa hay fuy e jawdi aduna o gurgirta cellal ngal tun mo foti o hollay ko kon fus kono si jawdi e cellal tumbondirani bani adam joomi mo wi innal insana la yatgha kono ko mata an ra'a ustaghna qabla al istighna laysa lahu sabilun ila tugha o ata bewde hare ko bewata ko ɓuro faamugol timminanama ko ɗiɗo ɗi ɗo woni kamalul insanu fi dunia as-sihha wal mal ka on sa wacci haa ɗumude nen juuti neeɗi andi jooni jawle ɗuuɗi siko ɓiɓɓe ɗuuɗi siko galleji ɗuuɗi fof woodi joomumen wii jooni noon ko ya waylo kadi wawno no ɓe wawno gooto fof wayita no o wawno noon kanko aranaamo noon si tawi ko yettoo neema feeñay siko yettoo neema kadi feeñay fof yiya malaikaajo o wayli gorko tuunuɗo gorko ñawɗo gorko miskino kama kana kanko no wawno noon ɗum
on gorko ari no watti lince seekiiɗe hino duuni hino aani hino maafi o hewti o salmini o yahay ndaarale ɓayde ko miskin o wi awa ɗo miɗo hiwro on waye ndaarale o wi awa ɗo ko rajulun miskin inqataa bi alshibal laysa lilyawma albalaghu illa billahi jalla wa ala thumma bika atlubu minka naqatan ataballahu biha ila baladi billadhi radda alayka sihhataka wa aghnaka ba'da faqrika le torande ɗo no laaɓi ɗe ka o wi miɗo toron awa ɗo ko miskino waasuɗo maafiiɗo mo tawata feere mum fof tagi hattiiɗo ko iwruɗo e leydi no fokkiti e leydi alaa ko yottoroyo hannde alaa mo mi tanjinori hannde hewtoygol ka an si feƴƴi allahu subhanahu wa ta'ala siwana an miɗo toroma ya okkan ngelooba woota komi waɗɗo mi hewtitoya ka mi wata mi halko e laawol komi tororima noon ko sabu on arkisuɗoma cellal ɓaawonde wonnoɗa ñawɗo o arkisuma jawɗi ɓaawonde wonnoɗa waasuɗo kon mi tororima sabu mum ndono tori dey gorgon ndaari mo haa juuti wi a torike ɗo kono innal huquqa kasira a torike ñalaande nde haɓata haajuji ɗin no ɗuuɗi ngelooba si yaltiiɗo bonna e piiji ɗuuɗi jooni noon himo jogii dinngiraaji jawle wontaa ɗo foti o wi innal huquqa kasira ko toriɗaa kon heɓataa ko ka jawɗi an hannde hada imtina malaikajo wiimo ene alasta rajulan abras wa kunta mimman yuqdiruhu nnas wa kunta min afqari nnas faradda allahu alayka sihhataka wa aghnaka ba'da faqrik wa inni la lastu ana nami afayu o wi ene harina ñawnoɗo an harina a waasuɗo joomi men sellimma joomi men faɓɓi mana aldimma o wi a faayu naami o wi o woni jawdi honto heɓuɗa ndi o wi innama waristuhu an kabirin ndi jawdi mi ronndi ga e baabe ngam ronndi e soro a ronndi ndi e mama soro am ndi ko ronandi naami nga fayi ko feƴƴu malaikajo wi awa in kunta kadiban fima qulta fa sayyaraka allahu ila ma kunt o wi si tawi a fenay ko wiiɗa ko mi torika yo allahu subhanahu wa taala watte no wawnoɗa noon o wi gasi o feƴƴi wattimo ɗon de o nganndi ɓe no woodi haa jooni kaaɓe ala malaikajo ngaccimo ɗon feƴƴi yehi tawoyi al aqra o hiwrimo wona o hiwrori oɗa noon o wi ko rajulun miskin in qada bi alhibal laysa lyawma balaa illa billahi thumma bik atlubu minka baqaratan ataballahu biha ila ahli o yari ari ñalande heɓata ko innal huquqa kasira hakke jinno ɗuuɗi affaire ji ɗin no ɗuuɗi dépense ji ɗin no ɓurti sinake yalti ɗo harami mi bonirte moƴƴa o yawi walle dolantu womodi ta tampina wimami hakkeji ɗi yonataka goɗɗum yalta ɗo wo ni ko ene hari an wona ñawnoɗo ñaw ko wiyete aqrar oro sukundu ñiddineɗe e ko nande mum tawi kadi ala hay fuyi kawana o namin a faayu an faytidira yimɓe nan no nanda namin o yeddi few kankadi on andi arnoɗo jonnimo on no serti arɗo torimo on o faami yettugol ngol nafay ɗo goɗɗum o nganndi siko oya arno ala surati ndi o nganndi o suusataano yettirde ni kono ko jarrabuye ko fiyo timmu o yetti few malaikajo nginni mo awa si tawi ɗo a jaɓallan hokkude komi tori ma kon tehiɗa mari a yetti kadi ko waɗanata kon ɓaawde waɗanaɗa as'alullaha jalla wa ala an yusayyiraka ila ma kunta
o wi gasi yaw ɗum o jaɓi ɗum kadi o feƴƴi o accimo ɗo o yeewo tawoy al ama on no jooɗi no hayni dammi mum o ari o salmini o yewtide makko o wi ana rajulun miskin faqir wa daif wa musafir in qata bi alhibal o yi o wolani oɗo ko ɓuri ɗuɗude ko wolanno ɓe to kon ka o ɓeydiɗo sattendeji ɗi o wi walaysa liyawma bala illa billahi summa bik atlubu minka bimana danan aw ma'zan ataballahu biha ila ahli ويا سبحان الله لماذا تسألني عن شيء لم أرثه من أحد إنما هو هبة من الله علي كيف تسأل كل ترى آلا كتوت ونامن جي كنا أن أندا لازا من هاي كمي بومدو mi jibina mi meeɗaali yiide joomi men elti aroo tawanmi ɗo ñawndam mi haa mi ndikka kuntu faqiran laysa indi shay joomi an arkisinmi jawdi si amaafike ari min ka mi jeyɗon mi torike ma wata torolan dettoyer haajuma o yaha an anndaala sa annda konto joomi an tawimmi ittinmi tawi ka tawɗaami ɗo wata torolan ndaaruyer ko yonata haajuma on kon ko yaarata kon haa yonoya ɓeddu fof yaha ko heddinɗaa kon ko ɗum mi mari a faami oya woni malaikajo wi hud malaka ya an jogo jawdi ma ni mi ala haajo jawdi innama btulitum jomi men jarribike on faqad radiya allahu anka wa sakhita ala sahibayka jomi men jarriboton tu woni ndaara fi moɗon feññinana tagor nen honno wawɗo o welama ma noon an on ɓay a anditi ko waɗanaɗa ko o tikkani noon immoɓe maɓe ndiɗo ɓayri ɓen ɓe faami ni ɓe anda ko ɓe waɗana ko ene ko jelo wayi wa ɓeeɗa ɗiɗo ɓen no duuɗi ka ko jelo marten wawɓe wa ɓeeɗa hande wa oɗa gooto ɓen duuɗa ka ɓayri yeesi lillah harɓa andi an tigiri ko a wonnoɗo fil baadiya ka ɗowri wona nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri nde jibril arno landiɓe ani sa'a ɓe makono mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ka kono ɓe makono awa akhbirni an amaratiha ɓe maki amaratu sa'a an talida al amatu rabbataha wa an tara al hufata al urata al alata ri'a ash-shay yatatawaluna fil bunyan ka ene on sifa no potti en ene no potti en kere ganda kame ente ganda ka yude kunna mada fuqara ri'a asha ka jombe gitti en tom hari koye leegimɓe waloto ɗen meltano joni koye karo hari koye ngaynoɓe dammi hara paɗe ala joni ko batirje ka ceerno ɗum woɗɗonira e gurdam men ɗan ɓaawo o ɓe gandi hari toori waltundi ko ettirɗunkoje ɓuyi ka hande ko ɗum ettirɗunkoje hande maaro e haako si walti naari hiɓɓe ka galleji ɓuyi nomi ñawata ñiri waltundi ɗum puppinayla reedu ɗum kono attoɗo seeɗa kadi ta ñaama toori waltundi ndi wullitaka ara puppinalima reedu ka jon noon ɗum ɗo kissaji ɗin ko nafata en ko si en detti tun hoore men en fawi nder ton ndaare enen kadi ko honno wawɗen enen si joomi men landanama lillah bada an kunta faqiran laysa laka shay joomi men aganaka bada al faqr si innama no tora lillah ko jel wonɗa wadde jel wonde wadde ko jel wonɗen heddinde
balɓurde ɗumɗiɗo ɓen wiya innal huquqa kasira hannde ala ka ala no woodi ɗum ɗon noon no woodi dolle dolle julɓe wiyete ɓen kadi ko kamɓe woni suɓa hoola e nder julɓe ɓen harana ko wi guru o fof no anndi naa ɗum ko wiyaaɓe no hoola no moƴƴi koko moƴƴi tun ɓe jokki ɓen ɓen no ɗuuɗi donngam hara no jogii jawle ko ɗuuɗi kono si joomi men lanndanaama hara jonnata few ɓen ɗon noon hara wata ɓe faamude ɓe daɗi oɗo jarrabuye ko waɗi noon ndiɗo jawdi ko ndi ɗuuɗi o ko ɗiɗi ndi habbi ko a maaya e accandi woɓɓe ronandi ma ɗum ndi yaha ndi acce wawa tawi a meeɗal ndi heɓude ka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe landino ñande goo sahaba ɓen ke ɓe jooɗi ɓe wi ayyukum maaluhu ahabbu ilayhi min maali warisihi ɓe maaki onon ɗo fof ko hongo mon jawdi muɗum ɗi ɓurani ɗum jawdi ronayɓe ɓen woɓɓe maɓɓe fof wi kulluna maaluna ahabbu ilayhi min maali warisihi ɓe maaki fa maaluka ma qaddamta wa maalu warisika ma akharta ka haɗi sono sella o sellike ɓe maake jawdi ma ndi ko ndi ɗuuɗi ko fof ko marɗa e mayri tawi ko an jeyi kon koko ardinanɗa hoore ma waɗanɗa allahu subhanahu wa taala tawoyɗa kon ko maayuɗa accuɗa ɗo kon a jeeya joni noon koko marugol ngol ɓurɗen marde himme accamen ronoɓe ɓen kaa ko ardinangol hoore men waɗanen joomi men ɓurɗen marde himme enen goye joni to en feƴƴino banu israil enen joni par ce que haala wona e hoore bani adama goɗɗo gotum weeli haala noon heewa welde koye sina e hoore goɗɗo ko ardira e hoore fewndiɗo o sattay hono imam hasanul basari talibaje maɓɓe arno wii awa karamo kojo no tippi ka leydi amen ɗo on sa yehi ka o waajoto ton ma ka o jannata ton o waajotoma o hulɓinire yiide ha eɓɓa toggude gabi tanji wiira tange tawe ɗo ɗum ɗo ɓurɗum ɓe ngannda so tawi men yaha e ɗin darsuuji on imam hasanul basari ɓe maaki mi meeɗaali yiwde suusuɗo daɗuɗo ko huluɗo daɗata ka ɓe maaki min ko nde mi jooɗoto yeeso hulɓinoowolan taƴinan mi reedu e yiite mi dokange haa mi daɗa ɓuraninmi e ndinde mi jooɗoto yeeso holnoowolan mi naata e aljanna mi hoolo haa mi naato e yiite wonaa gootum hara idan wattane haqqil ɗiɗo nemaji ɗe allah subahanahu wa taala waɗani en waawataa bi maana yettudemo sina haren dettuɗiɗo eltuɗen e ka wiiɗon ɓe nganndi joomi mo wii ha antum haula'i tuda'awna li tunfiqu fi sabilillahi fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi ka o wii ko ono yo julɓe no woodi e mooɗon noddeteeɗo haa nana hara nanani nanaali wi e waɗan lillah o wi ala man yabkhal harale ko kanko jonnuma o wi noon kala landaaɗo si allahu subahanahu wa taala o salii jonnude ko salanii kon ko hoore makko o wi kadi wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum thumma la yakunu amsalakum si onon ɗo on jaɓaani waɗude ka mi inni on ɗo mi ittay on mi adda waɗoome ɗum ɗo fof no habbi en te kadi ko ɓuri hawnaade kon nemaaji ɗin jamamalaaɗi yettude hiɗi yawa si a yii jogiiɗo otowal muɗum ma jogii moto muɗum jogii galle muɗum jogii ka heɓa arkite o wii leydi ndin jooni fof no jiiɓondiri alaa barsuɓe kaw heɓata arkite ɗon himo dawde ɓeygure makko hino ndikki himo ndikki piiji ɗin fof ba hino timminirimo sa landike ko ɗum o faala so laaɓanima reedu ko wiigol yo aduna o fof watte ka ñaamo an hara heɓo wonɓe faamodire oɗo ko ɗum faala te ɗum ɗon noon jomɓe wattata ɗum e juuɗe bani adama ko waɗi noon jomɓe wii simi jonnuno on dépense yimɓe ɓen ɓe hendatano ko so dettino arkiteɓe ɓen o watte juuɗe men enen ɓe hendatano ko laareɓe joni men watte juuɗe men ɓen o wi oɗo fi makko ko an jogi mi jonnima noon fof na angoy komi watti e juuɗe ma
so ari jonnumo andi jombe nguure ko nelaɗum ka ɓey nguure ɓeɗo fof letti ardise maɓɓe watte juuɗe ma arɗo woomi nelumo jonnumo enen si goɗɗo halfinima ɗo mbuuɗi araɗa anndi mo o yehi ka galle makko o neli ɓiɗɗo makko wi yehiɓe kaari wiyanaami o jonna o halfinima ɗo wiyen 100 000 o neli koye mo ni ye jonna innaɗo yo jonde ɗon 10 000 sodanami ɗon birédiwal ara si o ari hewti landike 10 000 e nder 100 000 halfina ɗo wi yaawiya ni ala e seso e ari on naɓi ɗay jommum tigiri si ari kono wiiɗa moƴƴay yone men netti ko yonata jonnima o wi ɓeeɗo fof ko kamɓe ko maɓɓe konko ɗo woni arɗo landima e maɓɓe haaju mum o wo jonnumo landi ɗo na wiide ala na ko bonne noon gollude korina woni gollude ɗum fulɓe fuuta ɓen ɓe wi wo wakkiliɗo no yawi mana arkisaɗo no yawi wakkiliɗo kono wona wakkilare heɓata jawdi si tawno ko wakkilare heɓayno jawdi ɓe jokkuɓe ɗi laawi no asa ɗi foseji naata kuura asa ɗi foseji naata ndiyam darnoɓe ɗi galleji koɓe yoɓete kon sa ndaari jannguɗo haa heɓi kaydi hunko gollira ka laamu to hara ko naatu e otowal ɓuuɓungal o loose e galle ɓuuɓuɗe o jonne carburant ko dogira o soodata carburant golle makko ne fof koye kaydiri artawamo o siifa ɗon yen ko faala kon ndi golla ene siifugol kaydiri jonne galle siifa kaydiri jonne otowal siifa kaydiri lowane carburant siifa kaydiri dépense mum fof rondite ene ɗe ko golle hannduɗe ɗiɗo jawdi fof jogagol kala mum ɗum siifa si tawno ko ɗum a soodayno karambi sappo sooda kayeji ɓuy joɗɗa siifa est ce que ko siifugol ngol jonnata ɓuuɗi oui ko joni men ɓuntitanima argite ka memata ɗon heɓo sattata a memateɗa ɗum heɓo buy jonno si tawi jama on yeddiri nemaji ɗin wiugol ko kañum woni ɗi gollude ka joni men landante ɗon waɗantake ɗum hare ko ayiɓe men moƴƴa arayi faamen yettugol nemaji allahu subahanahu wa taala ɗin tigiri on ko eltugol ɗo ɗe tere rewamo jawdi ndi o watte juuɗe men ndi kala ka landi ko naɓirta dina makko kan yeeso ɗetten watten e juuɗe makko par ce que ko kanko jonni en falmalu malullah wa atuhum min malillahi alladi ataku si torotoɓe ngari landi ke jawdi ndin ette jawdi allahu subhanahu wa taala ndi o jonni on ndi jonnonɓe awa innali wa atuhum min malikum wa atuhum min malillahi alladi atakum jawdi ni ko kanko jeeyi ko ɗum sineraɗo ñande ɓe landino jawdi yawgol gaswat Tabuk Abubakar Siddiq radiallahu anhu kañum ɓayri yeehi mi sikki o momuno kala ko marno ka nder galle makko pom waccali hayfus nege sengon ka wurere ne faweteɗo e wurere defirde ne fof rondi addo hibbi yeeso nelaɗo ko nen ñande Umar ibn al-Khattab wiino min Abubakar men meeɗali adodirde waɗugol moƴƴere sina o attotolam hande no mbayri nelaɗo maki atto e jawle monɗen ko tinni o hande o mo taway mi attotomo hande o kambiri ɗum o wi hande o ɓuraymo ko waɗa Aboubacry rondoyi fof hay defir ɗum addi wallini Umar ibn al-Khattab yehi miijiti haawi tigiri o komi feccu jawde en min e feccere mi accana ɓe gurni nde ɗo feccere ne mi jonna jommi mi tanjini Aboubacry o koye taɗo rondi o addi goto fof rondi addi ko nen ñande Ousmane bun Affan kañum waɗi korum kanŋe tiw ɗum heewi tew o addo joɓɓini o adde geloɗi 300 pucci 500 tawi pucco e ngeloba fof no mari njaram mum no mari mbaɗɗateri mum no mari haala ko soppirta o wi nelaɗo ɗum ɗo fi sabilillah jommen ka wi waɗe o waɗe ɗon kono ñande ɓe ƴetti juɗɗen ɓe naati ka nder korum kanŋe ɓe yeƴƴi ɓe memmini haa ɓe maaki korum kanŋe fi sabilillah ɓe maaki allahumma arda an usmana fa inni qad raditu anhu ɓe maaki wela usman min mi welama mo siya no wiya ko woni kefeero mo nelaɗo maaki irda anhu fa qad raditu anhu nandi ɓeɗo jogii piiji jurnitiɗi noon joni yiiɗo ɓayri nelaɗo on fof addi ɓe nodduna Aboubacry Siddiq ɓe wi Aboubacry wi naam
woko honnum accanɗa ɓe nguure ma nden ɓe yaade accemɓe ɗo on ni taraktu lahumullah wa rasulahu ya rasulallah mi halfiniɓe allah subhanahu wa taala mi acciriɓe nelaaɗo mum mani wo hay fu yala ɗon wo ko ɗum mi acciriɓe umar abdul khattab wi ɓaawande wallahi mi adodinta e ma fus acciremi hande haaɗi la usabiquka fi amrin abadan mi anndi mi ɓuratama e fus sabu haa kami eppuno ɗon mi eppuna hewta ɗon enen hiɗen wayi ni ene ɓeeɗo konnuɓe faalano kamɓe landoɗen ɗum hoore men ƴettuɓe jawdi mum ndin fof addi fi sabilillah e ɗettuɗo feccere jawdi mum ndin addi fi sabilillah e ɗettuɗo tatamal jawdi mum ndin addi ɗon anndi kamɓe si ɓe landanoma naaka jiifa ɓe yaltinta ɓe waɗa ko yaltiɗa e jiifa yonata fi sabilillah e fus fi sabilillah koko yiltante gahen ka riyadu salihin nde nelaaɗon ɓe weelaaɓe ari tawi ɓe wi nelaaɗo meɗen weelaaɓe ngalaa ko men ñaama meɗen waɗini meɗen boli nelaaɗo ɓe makkuno awa waɗan e siɓɓe mooɗon ɓen ɓe hoota woɓɓe mbeɗɗitino ɗon ka jooɗaa ɗon yahi ka riyadu salihina ndaare ɓe maɓɓitii ɗon gooto fof yaltini wallini seeɗa tawi ɗum eɓɓataa ko yooma yonataa fi sabilillah ko yaltinɗaa ko fii haajuma an haajuma on ɗon regiltaa ko joomi men lanndotoo ko kaa yonay ɗum koko yiltante a tiku ko fi sabilillah lanndaayi miɗo arde ɗum koko yahante si tawi ɗo ko yo yonu ko ɗum si en yiyay kala ka kumbodirɗen landodirɗen jiifaaji tappa si contaman tawa heɓaaki tasabar ko faalaako ka hara yoni hay si ɗe waɗi juulirde nden tati hara ɗen ɗo tew waɗum ɗo tew kadi tati no ka yaati si naama koko jogaa ɗon comme membete jonnete haa gaten ndaaren si tawi koko faala ɗen gollude hannde tawen ɗum no lanndi tori toyagol keke no woodi walla ala ko yaltinte ka jiifaaji gon nafataa fi sabilillah ko ɗon ko joomi men jeyi ko ɗum si tawi sen faamaali ɗum ɗon tum en wuddira e jawdi ɗin faamen en ngalaa wuddirde wonde wonande allah subahanahu wa taala koye jawdi ndin no fanndi haa ɓuddi kaaɗen waɗde en ngalaa waɗde dey en ngalaa waɗde si en wii noon nden waɗde en naara wonnooɓe waɗde ɓen nden no mbayri men mbaama ɗon hibbaama addaama sahamaajo ko wi mi ndaari nelaaɗo mi tawi nelaaɗo weltaaki few gite ɗen hentaaki yeeso ngon no wojji joyi sabu miɗen anndi si ɓe weltike si ɓe weltaaki mi tawi ko yaltinaa ɗo ko weltinaali nelaaɗo mi molti mi waynaaki hay e gooto mi yehi ka an mi rondoyi saagaare ñaamete mi rondii sawdu linke mi hewtiri kala han mi hibbi gooto ko wi a halkike keroo ɓura yidde aljanna jooɗo ɗon moltoraano gooto kadi waynaaki gooto fof yi rondoyi addi o yi fii sabilillah koko yahante ko miɗo arde ko ɗum addoytaa ko yonata ɓaynaandi ko accuɗaaka maa ko ka annda si tawiɗaaki million ji waariide nder suudu wiyaama fii sabilillah a nandike ɗon hina yaltini 50 000 hay ɗindi fuɗɗataa ko wona wolede ko kaas ɗum no lanndi miɗo arde o yimɓe ɓee ɗo ko ni ɓe waɗiri ɗo gasa no wiyen ɗum ko wigol jamanga yaddi jawdi mum ndi fof heddoro ni kañum Aboubacry ko ɗum wanno o perduno o perdano o yaari Abou Darda oɗo Ummu Dahda ɓayri aya qur'ana kippike wi lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko ɗum o wanno ƴeka tafsiri ma Ibnu Kathir warno wi nelaaɗo joomi men wi men iggata men moƴƴa haa men sugo ko ɓuri moƴƴude ko men jogii ko men hokka hi ko ɗum joomi men o wi joomi men kadi wi iqrudullaha qardan hasana joni amen wiyomen ñawlumo wo hi o wi nelaaɗo miɗo arde on kadi o men mbanooki ɗon fuyi waɗo ko nafata o islam o yaha e wara ko to on nokkoyta kaw mari toon ɓayri si ka place go kaw gollata ɗon si laamu ari jiiɓidiri ɗon fermi so yaha o tawoyaɓe o rewoyeeka suudu ka o yaltiɗaɗi kadi fa o tawoyaɓe ɗum no memmina probléme maɓɓe on ɓe sokki magasin on ɓe yehi ko accumi rewoye ka suudu ara fecca tatamal wondi toon ɗi ka yaaday mum fuɗɗo kan négociede fiyo waaw yeeyde ɗa jonnuɗoma on noon landike tawɗa hootangol ngo toon yonata on to yettugol nema o Abou Dahda ɓayri o ari haa ka yaasi
o wi o ngamba ngesa ɗo ko ɗon nelaɗo yahayno yara ndiyan e nder Madina ngesa ummut ɗo ɗo ngesa Abu Dahdama mba ɓuɓno ndiyan leɗɗe no toon no ɓurɗi no weli tuma ɓe yarayno wo ko toon ɓe yahayno ɓe yaro wonde ɓe waalo kala e leɗɗe toon ɓe fowto waro wi ya Ummu Dahda ɓeygu makko no nder toon kañum e pay kummu o dari kaɓa on ko natali ndey o wi ya Ummu Dahda wi naam o wi ɗettu ko wonan ma ton kon komi jeeya kon min kala ko annduɗa ko an jeyi mi jeeya hettu ɗetta ɓikkum ma kun ara tawa mi ga hara mi yeeyi hoɗo ngo merci joni noon ɓayna min jeeyi mi hana natidude toon mi fewje yaltu noon ha nde jommum tawete kon Ummu Dahda wi a yeeyi galle ɗen o mi yeeyi o hombo yeeyuɗa o rabbul izzati wal jalali on mi watti e juuɗe makko Ummu Dahda wi barakallahu laka fi tijaratika en mbaɗa waawi suɓude en mbaɗa waawi yeeyude o hocci ɓikku makko kon o wi min kadi komi mari komi accanimo ga wayna an ɗum faala aljanna o bambi ɓikku makko kon ɓe yarti ɓe ɗaɓɓi ka ɓe wuuroya waɗo tawi nelaɗo wi nelaɗo mi ala leydi e kami hoɗuno ɓuranin mi ɓayru haa mi ɗetti ɗum mi watti e juuɗe mon lande jomin ko yo jonne mi okki nelaɗon ɓe makistay ko gonga ma okki ndaaru siɓɓe ma ɓurɓe hiɓɓade ɓen hokkaɓe o watti e juuɗe siɓɓe makko ɓen o naɓɓi kawnoɓe ɗum perdinnomo aljanna yaye fowan enen ɗe miijo ɗum ɓe miijo yartugo leggal nde men fi islam yalka luwoya oɗa sa alano hay ka luwa ɓayri wola ka akibalanto wattiniri ko yalti ɗum o kik kono ko galle ɗen to woni kanko o faami ko ɗen ɗon ɓuri ga o ɗo si karama kojo goto yimo o wi si tawi koyen julɓe ɓen jaɓi koyen julɓe hoore men ɓittali men ɗin e jawle men ɗen en jeeya en yeeyi joomi ɓen soodi ka ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim arani le ɗon na tijara noon o inna allaha ashtara min almuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna karama kojo goto yumɓineno aaje ɗiɗi o wii nahnu qawmun bi'na nufusa fala khiyara bi bay'ina أعظم بقوم بايعوا المختار فعادنا ثمنا أجل من المنى جنات عدن تلصق الأبرار وي أنا سكاي كون جوبه كو غونغا جawdi men ɗin e pittali men ɗin en yeeyi joomi men ɓayno en yeeyi en hana fewjutude ɗum sina yer ko jommum wi fewju wo ko faala ɗen hettoyde ko aljanna kana ɗum faala ɗen ko ɗum faala ɗen jonno si tawi an a hendoto ɗo motoru soodandu doginandu ha fandeɗandu yeeyude kaari wiya yeeya yewton ha fotton jonnamo motor num o jonne mbuudi ma ɗi watta kadi wiide kaari noon ɗa supportu kaari e mayu o jaɓante ɗum ko an jeyi a wi a yeeyi o soodi inna allaha ashtara ka ko noon al istira na o jonnima goɗɗum a jonnimo goɗɗum tamman bayi joni ngey ɓuŋum hoore manan kunkun ko jawle ɗen e pittali ɗi ko hendete kon ko aljanna on en yeeyi ɗum ka en yeeyali wiyen en yeeyi ɓayen sustawi ɗen yeeyali luttaten gollitira ko wiɗen koye sen gollitirta en yeeyi ka en yeeyali kaaduna ɗo ɗen suusi yeeyide goɗɗum fewjiten e ɗum wiyeede ɗe galle ɗo kono o saburɗo ta luwimo o jaɓante ngun ngeygu wiyeete ɗum motoru ɗo naɓor fof kono omen weltata support kumo ɗo ko haajuma so welta ko min jeyi kamo mari droit fewjugole ɗum hannde kadi ala joni noon ko ɗum ɗo woni ko faala ɗen famude oɗo issa mo nelaaɗo holli en neɗɗo hino jarribore baasal e ñaw joomi men ittira ɗum cellal e jawdi landitomo konko o jonnunomo si o jonnitimo ɓayri ko kanko le jeyi o taweno haala o jonnuma haray o welamama si a jogitike a faami ɗum iwata e juuɗe ma te hiɗa anndi si ama iwa e juuɗe ma haray faamu hiɗa wuuri dey kono tikkanima ɓayri hadis on ko wi laqad radiyallahu anka wa sahita ala sahibayka ka kono ɓe waɗuno ha jomen tikkani ɓe na jogagol ko jeyi ko ronka jonnude landiɓe ɓe kaɓe wanno goɗɗum go kono ɗum oɗa jomen welanamo na ɗettugol ko jonna kon jonnita landiɗo jonnuɗo yan ko ko napputina hollade gonga fulɓe fuuta ɓe te yiɗi malane ko jonna ɗen ko ɓayɗe ngandinani wawno ɗen wona e galleji ɗi hoɗuɗen hoɗuno ɗen
wonaa ɗi ñaamanoɗen wonde ñaafude wonaa cawɗi ko jogiɗen jooni joginon en avant joom men ɓeydanii en si o landike en jonni faamen en place ke ɗa si o landike en e wi en jonnata faamen kadi ko ɗa ɓayri bonnere men joom men ko bonnuɗo on ñaawata kana ɗum jantoro Allah subhanahu wa taala arki so yettugol nemaji makko ɗin ɗetta nemaji ɗin jonnita ka o landino fay ko kanko jeyi o laɓɓinana en ndeweɗen no ɗanda naatugol yite woɗo sabu ɗum naatugol en aljanna allahu taala alam assalamu aleykum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal